Stipo Varivoda je imao 14 godina kada je 1992. zatvoren u srpski logor u osnovnoj školi u Kalinoviku. Ja sam iz miješanog braka, mati mi pravoslavne vjere, a otac katoličke vjere. Pred sam početak agresije na Bosnu, kod majke u Kalinovik došao je iz Sarajeva, gdje je boravio u Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica. Rođena mati ga je izručila srpskim vojnicima. Moja majka Purković Višnja, kad je pristala da bude vojnik vojske Republike Srpske, mene